Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Asgariya kitabının 9. sabağı mim tamgası. Mim tıbışının mahracı iki erindin arasından çıkar. Anı iki erindi birbirine bassa tigizip aytабыз. Mim, m kadimki m tamgası. Birinci könügü mim tamgasının жазылышын үйренdik. Жазылыш сүрөтү башындагы сүрөтү жазылыш, ортосундагы жана аягындагы бири-бирине кошулуп жазылат. Башка тамгаларга да. Экинчи көнүгү фатха, касра, дамма. Тактап айтканда касра харакаттар менен келиши. Ма, ми, му. Жана ошондой эле жазылыш сүрөтү башында, ортосунда, аягында. Үчүнчү көнүгү төмөнкү сөздөрдү окуу дейт. Ма, ми, ми, му, му, ма, ми, ми, му, му. Мавата, матуна, ламаса, лавама, масала, навама. Төртүнчү көнүгү sükun menen gelişi mimdin. Em, im, Em, im, tem, yam, nem. Tum, yum, num. Mem, mim, mum. Beşinci könügü sozulma tamgalar menen gelişi. Alif, vavuya. Ma, mi, mu. İki alifke söz okuyuz. Ma, mi, mu, ma, mi, mu, ma, mi, mu, yumamu, yamimu, yamumu. Altıncı könügü tanvin menen gelişi. Men, min, mun. Tanvindi nunun açık kılып okuyuz. Naumun, naumin, naumen, namimun, namimin, namiman, manamun, manamin, manaman, yatimun, yatimin, yatiman. Жетинчи көнүгү мана, муна, мина, вама, мин, ман, мун, нам, лам, алам, лима, лама, limala, yawma, mata, nama, nama, mala, malam, liman, lamin, lamina, anta, anti, antum, antuma, amina, yanamu, mathalun, misalun, amnun, amanatun, amanatun, umamun, umamun, alamun, asimun, aminun, alimun, emlem, emata, imanun. Yani sözümüz kasranı. İmanun, aymanun, mislun, mevtun, meytun, umli, yumitu, mumitu, mematun, mematun,
متين مبين مال لام ميل ميل إمام أولم ولن ومالية ومالية أأمنتم أأمنتم إيكي خمزان تين تين أيتاوس أأ 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 أأمنتم أموال مثلنا مثلنا أمواتا أمواتا ممنون ممنون ممنونا مبثوث بان قلقل الوقيس مبثوث ميمنة ميمنة ولا نوم ولا نوم لم سوزوز لم ألفت من بين من بين صدق الله العظيم.